Otrugli Alumni klub 2018. Sve nas povezuju dve vrednosti – edukacija i networking. Ove godine imamo dva osnovna cilja – masovnost i održivost. Organizovanje redovnih edukativnih networking događaja, organizovanje druženja na svakom modulu u Beogradu, razvijanje komunikacije preko društvenih mreža. Uspostavljanje čvršće saradnje sa našom školom. Uspostavljanje jasnih odgovornosti predsednika udruženja, članova upravnog odbora i izvršne kancelarije. Kreiranje vrednosti alumni kluba za sve članove koji plaćaju članarinu.